O tā te whakaari a Araroa hō a Witi Ihimaera a Tiri te Araroa. He whakaoho ake I te hītori o tēnei whenua o Aotearoa. He kuia a Tiri mahana I whānau tahi mai me te tiriti o Waitangi. Ko Miriama McDowell e whakaari ana I te kuia nei me tana kawe I te mamai, I te porotu, I te ki taurangi, I te ahatu rānei mo te kotahirau e waru te kau mārima tau arā I te mokotanga rāno o te tiriti o Waitangi. Ka noho atu a Mārena Mane ki tēnei kai whakaari whai tohu ki te āta wānanga I ngā haipapa nui o te kawe ake I tēnei tūranga me tā te whakaari nei whakaawe I te motu whānui. Kia hiwara! Kia hiwara! E kotahi rau waru te kaumārima te tau o tēnei kuia, nā ko kite ia I ngā āhuatanga katoa, mai te pakanga, te rirunga whenua, te porotehi me te tūmanako. This is a play where the main character is the Treaty of Waitangi. Te Tiriti o Waitangi. Tiri for sure. As you are listening to this kuia tell you her memories over 185 years, you're also listening to the stories of our whenua. You're listening to our history. You're listening to the first meeting between Pākehā and Māori. Why? Because she was there. She lived it all. Puta mai ana tēnei whakaari I te wā e te tiro kōhure te ana tēnei kuia, tēnei o te tiriti, e wero hiana, e whakahāwea te ana, a e noho mōre ana, tōna oranga. When we look at the way that the treaty is just being pulled apart, what's happening in our education system, all of these things that we think are safe, from one day to the next they can be taken away from us. So this play is so now. Nō reira e ai kia McDowell, nā te whakaari nei I whakatūwheratia ai o ngā whatu ki ngā take e whai tikanga ana. When rangatahi come to watch this play, they get to feel the things that they're learning about in the classroom. Nā te maha hoki o ngā kura e taetai atu ana ki te mā takitaki, ka whakapau wā McDowell ki te kōrero tahi, me te whakautu I a rātou pātai. I asked them, what do you want? What do you want for your future? What do you want for a new tireni? And they said, first of all, we want our land back. And my kuia said, yeah, that'd be a good start. A woman never forgets. But she says, how can we even talk about the future if the rangatahi are not at the table? And then we have a little cameo with the treaty principles bill, and we get a huge applause. So you got to come see it. Ko ngā whakaaturanga whakamutunga o Tiri, te Araroa, hei tēnei mutunga wiki. So you've got 3 more shows, and then Tiri is going back to her whare to have a big moi, and you might not see her again for a few years. Ka taea ngā tikiti te hoko ma te pai tukutuku a ATC. Mārena Mane, te Karere.